Ndewo, aha m bụ Dora Akaelu, abụ m onye nkụzi na-akụzi asụsụ dị iche iche. Anọ m ebe a ịkụziri gị asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpa nkata n'asụsụ Igbo, ma ọkwanụ na ị chọrọ ibido n'isi wee mụọ asụsụ Igbo, anọ m ya. Achọrọ m inyere ụmụnne anyị aka, ndị nọ mba ofesi, ndị asụsụ Igbo na-agbanarị n'ọnụ ha. Achọrọ m inyere gị aka asụsụ alọghachite, n'ihi na nke anyị bụkwanụ nke anyị. Yes, I am here to teach you Igbo language. If you are there and you think that you're losing hold of this language, that's why I am here. Please book a lesson with me. If you have your children and you want them to learn how to speak and write Igbo language, I am here for you. I teach adults, I teach children. I have the passion for this language because I don't want our own language to go into extinction. That's why I have ventured into teaching Igbo as a language. I studied foreign language at the university, and I have trainings on how to teach foreign languages. So, come, bịa ka m kụziere gị asụsụ Igbo biko, n'ihi na nke anyị bụkwanụ nke anyị. Daalụ, ngwanụ ka ọ dị. Hi, salut, bonjour, je m'appelle Dora, je suis nigériane, j'habite au Nigeria où j'enseigne le français depuis 12 ans. J'ai fait le français à l'université en tant que langue étrangère, ici au Nigeria et en France. J'aime la langue française, c'est pour ça que j'enseigne le français aux étudiants. En tant que professeur, je peux vous aider avec la grammaire, la prononciation, les accords et tout ça. Et oui, c'est ça. Le français est une langue difficile? Je crois pas. Non, je crois pas, ça dépend. J'ai appris le français à l'école. Je ne suis pas française, mais je parle français très bien aujourd'hui. Donc, je crois que ça dépend de vous et votre professeur. J'ai la stratégie, je comprends la difficulté que les anglophones subissent pendant l'apprentissage de français langue étrangère, parce que moi, j'étais dans cette situation. Hi, my name is Dora. I am a French teacher. I have been teaching French for over 12 years now. Yes, I studied French at the university here in Nigeria and also in France. I have the experience that you need to learn this language as a teacher, and also the experience I had while I was learning this language. As an English learner, I understand the difficulties you'll be going through, the grammar, the conjugation, I understand all that. And that's why I'm here to help you, to make this learning very easy for you. I have a lot of things, interactive materials, audio visuals, podcasts, flashcards. I have a lot of materials you will need to make this language very easy for you to learn. Yes, donc je vous invite à prendre un coup d'essai et puis on va continuer comme ça. Merci beaucoup et puis on dit à très bientôt. Merci.